Worldwide chatariba present scenario singdagi pawmate kharatang thamjari ahan bada India dagi India da hujik yamna kanna train oineba nainari ba wafam se Gautam Adani ki matang da United States na Adani ka loina makhoi khara da mara leire high crime asibu indictment Alex hairi wasikari kino haipata Indian official da $1,250 bribe toram bagini masung $2 billion ki solar contracts 20 years Pangbagi tamakta masi US da yamna chauna naina kraba news headlines kaya foreign da chat kraba America da oi kraba wani aduna Adani da charge tawrise foreign bribery security fraud conspiracy amati wire fraud conspiracy asina jingbani ta yama chawba mi singi mathak da yama chawba case su oi masina India da yamna chawba wafam oiri naina bagi matang oiri mainly Adani khogi group paisa invest over kaya yauri makoi sing ase hojik chintani US Department of Justice ke batung inna Adani amati makoi taret means magi associate sing ngaktani masida magi nephew Sagar Adani ko bom yauri makoi ase Indian official da $250 million bribe pini haina promise orambani haidi contract phangbagi damak masigi contract ase na foreign investors sing na pigadaba maduda US ke su yauba masi US na khangkre hojik US the case ase chatagani bu haidi Adani group na di masi chumde baseless allegation ni high cre adu bu yam chorwa phom ni hojik nainare se masi Adani ni sen thum pai ba kanglup ni amasung ba khoi ase already asum solve to khini paisa pai bi singe sum solve loi adu bu hojik naina bagi machak amati oire hojik media da ani subo paw mana Middle East lo Jordan da lai by Israeli embassy ki manakta deadly gun fight oi khibagi report amaga leire mirak tagi gunmen am thorak laga Israel ki embassy manakta tharang kap khairak pani law enforcement officer ahum wanted oi ki hairi aduga gunmen asiga police ka kap khaina ki roi bata gunmen ase chen bagi tawi adupu ma police ki khota ta ki amasung shot down Israeli embassy da tamduna lakpara natraga kari motive no gunmen asige madu seng na country Aman Jordan asida pro Palestine singna Gaza da chatribu war asige related protest nga hak laitana tawduna lakli Jordan ki government di Israel ki yana thina de aduna makoi gi peace deal ma lai khatna da yan da ba khana da pa amati peace lai ba haiba ki matungina atugi matungina makoi lainari adu public war asige mayak ta full lepli amasung Palestine awab asige bateng pangningi amasung makoi ngamjaba mateng pangduna lakli hojik yamna chawba naina bagi machak amago oirisina Israeli gidi nataba masi United Arab Emirates ta laiba jiuzama yam chawba makoi gi dharma gi guru haitare akoi gi molo bi hairasi muslim da waraga masi makasi missing oikra duka UAE United Arab Emirates ta maksen han Thursday namitai mangki bani maki car ase mafam amada lairame abandon kanasu yaudana lerame adupu hairiba chawraban pa ase Jews kin pa ase karai da chatkrapno karino hoji pawda khangamdre Israel Prime Minister office tagi wafam ase mention tawrakre aduga makhoi gi Mossad na hairiba Jews ki rapai ase kadai da karam tawkhribono masigi investigation tawba hokresani Rabbi Zibi Kogan kawi as mahak ase an emissary of the Sabbath wing ultra orthodox Hai Judaism UAE da leiba aduga mak ase hojik mangkhiba se hojik Israel da su yam chawba concern ni aduga thijin humjin bugi thabak tawkre Dubai ki police ama masu yauna adubu mak ase kana na phadana kamain tawna pokribano kadai te leiribano karam tawkrabona haibisi ki matag do jubol da kaim khangdri adubu thibagi thabak tiam kan jathari ahum subo famamana England da means UK the United Kingdom da US ki base khara lai masigi base asigi mathakta unidentified drone khara lakpa drone ani laktuna masi surveillance to kripra tra yang sinduna chakripra masi khangte masi spot to kre amasung masigi airbase sing ase mainly ahum khaktani US ki airbase ahum khaktani UK da su America ki base lai hariba base sing ase laken hit ko from the lai masiga loina Melden Holly Suffolk aduga Feltwell Norfolk haiba from home si the chawba US ki makoi ki Air Force natraga makoi ki Army ki base lay masigi mathak asida unidentified drone paiduna chat ke say spot tokre masi yamna alert aduga mat kadai de laki bono masigi drone sing ase kanan tharaki bono masida kai dauri amasung kamain chathari haibisi matang khangbagi de makala khan ki bra hojikti UK amadi Russia ga su yamna tension oi kre maramdi Russia ki territory mathakta UK na sarakpa dugumba makoi gi
ballistic missile hit tꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ hit ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ so ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀꯦꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯀꯦꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯟꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯗꯚꯦꯗꯦꯞꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯗꯅ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯏꯟꯗꯅꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛꯆꯨअली ꯀꯥꯏꯟꯗꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯡꯊꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯍꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁ ꯋꯤꯜ ꯅꯣꯠ ꯍꯦꯜꯞ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯦꯗꯚꯦꯗꯦꯞꯀꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯚꯦꯗꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ